ama sa penin tunin ni khwa Impact TV viewers also na bonus salam ka hin pe tunin ni khwa hi a topic di hi le right to equality hi in anchor to hi le kai ma VEINEILHING LUPHO ka hi in tunin ni khwa guest panelist ayung pan pi ucho ama sa pena pu HEJANG MISAO social activist ka jana salam ka hin pe abana CHONGBOI HANGSHING advisor Kuki Women Union Manipur ka jana salam ka hin pe kitne abana pu SEIKHOLEN LUPHO advocate kazana salam kahin pe tunin ni khwa hi a topic hi le right to equality hi in right to equality titing le athang pe mi josin nang to ke ikke bange ti hi in ei wanga alang khanai vet ki nai le India dan pinoya hi compartmentalized society jong hi changam khanin a chom aza i umwin leche chunga hi India sunga hi tribal tamna pen hi in hi to ki hlona chun dan khat he ke septing le hi ti dan khat so society nam khat dinga jo beneficial hi nam khat dinga jo discriminative hi jong the hi in mi hi za 1.2 billion hi za ichen khom bhai dan hi ki ba hi le minorities hoding ang za boy hi in hi ti chung changa hi hin ho na ding wa hin ama se pe na he chen du he thim ding wa ka dei cho hi le social equality mean political equality mean economical equality mean aza mean so zo sia hin hil chen pi ding wa ama se pe na pu SEIKHOLEN LUPHO ka hin do nom cha hi le India dan pi constitution no ya hi right to equality diting le ipp hi ho ma citizenship ho in ichan ge right nei them ichan ge citizenship ho dinga he thim lo na uma hi le ne hin he ne hin ching wa amasan hitabang papa piwa pa theno thangwa ne pi masawin right to equality hongkilut masangin law he right to equality is a part of law hin Indian constitution na part khada hin chi tu ne ka asinum chula dan kiti hi what is law kiti hi good for all mi jo se dinga apha hi thei pa chu dan kiti hin chule mi him jo si in belongingness feeling khat a feel theina dan pa chu dan hoi kiti dan kiti hen lang mi tham khat te dinga apha thap khat te dinga ahoya hoi mo kiti la chang chu dan hi thei be se lo hin just dan kiti hi short kana ga se ne common sense hin common sense theina min agel theina chule achi a law to apply ong ki bol phat le common sense khat theina pa chu chi chu dan hoi kiti chu hin chiwa ka se num choi la fundamental rights hi India independent British hapana muwa hin ahoi lai muntin allowin chi hi fundamental rights tu na discussing about the right to equality hi US apana kila hin section 1 to 14 amendment act protection of equal protection of law chipa chi mihim khat law masanga chu equal protection anei di hi ti pa deisa nazala chu yo drafting committee hon chi laimun anala ado wa tu ne hon inju hin chiwa ka se nom chu hi ala topic ahong kilul le right to equality kiti he za chum mintin no one is about law tunin CM pa hi hanlang prime minister hi hanlang MLA pa hi hanlang low homi pa hi hanlang officer bureaucrat pa hi hanlang hi jong le citizen khat hi na ach koi macha dan chunga theilo hin tunia chu CM pa na dei bola hele chong chu hi theilo hin chu le low homi pa na dei a bola hi theilo hin chu le ke in jong ka dei ka bol theilo hin a hin China say to here mihim jo si dan chunga koi ma pon dan no ya hin within that law boundary chu hi ki vai ho ma chu jo ke di ti khade na khat na an ni chan na equality of right to equality yung ki sel opportunity khade hin mihim khat chun section khat chun opportunity chamu za jingo piham vo piham thil ki ho ma jong le chan level chu hoi ta mu jong khaten mu talo chiong chu equality kit talo hin chi chu equality right to equality ti ala chan vo ho jong he a hi ding lom chana chang jing ding chan chat ding ti khada hin chi chan ka ti na hin IS pa law chu lang ni lak thumi mai the hin chu le 4 grade pa law chu 20-30,000 hi mai the hin chiwa bang chun akibong por e concept mo chiwa clear na da ka sei num chu hi ala
IAS panjong a chandilom chu hoi sela muding 4 grade service pang chandilom chu hoi sela mu la chu equal opportunity hin tu ni in STSC omin STSC hi piling hong ham tela equal opportunity ding ja chung hin piam tala general law akhang to tawin ST sidul ka sidul tribe OBC akhang to ponchi akhan to lo je wa chu khan to ong ki ba na dinga chu reservation ki koi hin chi ho ta bang ho hi equal opportunity ti pa hi mu thena ding khat a hung ki koi khat chu a hin chu le right to equality ti ala treatment of equality amongst equal akibong sate hola achu akiba ana umjing thena dang ki koi hin piam tala prime minister to constable police constable he amma prime minister in a responsibility to le nante chola constable pa cha constable in a responsibility to neu mei the hin neu jong halang khat chu post li hanang khat chu post neu jong la responsibility hi legal in justification abol bonga ato ale as a perfect citizen hi tho hi ni hona he chia chu right to equality ki ti hi chan bo jong ki bang chana ke mu ti chu hin chola mi khat critic hona seu chu le right to equality hi mido se ki bang thai poi every fila te ka pin hangdong ho chanding le te si ho chanding miho so chanding le mi wai ho chanding chu iti ki ba adham ti ho ta bang hin chi critic hi wang chun criticize bol mi jong le tunya ka sei nom chu right to equality hi India constitution anaki drama 9 amendment chu le constitution articles on more than 300 400 anaki drap hola hi yam tia mihimin an chi pia dani hoi lowa le permanent hi pon helding in a hoi pa pi theyam ti hin ai wanga chu article 368 hin amen abola thilo a hel thin ai wanga chu chi amen abol the hol ai right to equality portion hi abol thilo hi ala chun drafting committee hon jong hoi ta wa dowa chi hi dan hoi momo hi ti a he gel na nei ji wa hi chan ge ya hi rijinga na portion a na koi kha hi ti chu kaga sei no min chul e ho society a hin equality le equity hi aboil he jingin ipiham chi hi thamka ka sei nom chuela mihim khat chun opportunity abol amu thena chu equity hoit maintain bol nga in pm tela fairness athil bol na objectivity impartiality anei loading honesty anei ding chule value integrity nei ta an phal equality thehin equity maintain i bol thelo la chun equality hum po thelo hi chun i society khan to na dinga hin Kuki society wa naila right to equality hi even naile ho society gam hlat in omen ipiham ti ala thengselin sei jeng lang thinglanga chi ala kui lenam ki hejing phaya honga la kui lenam chi chu sei sei yo ngai pon chi ho tabang mindset mentality I maintain wala Indian constitution noya dan ka juya ki chula India sungam citizen khat ka hetiala ki claim ngal kit hin chi chun chi ho I maintain thelo society hi even na right to equality apana far behind ti dam pham khat hin na gamla tainom bin cho tabang hi ilung thimo wa he ki khel phar hitan chi khel na dinga he izui lo wala India citizen hi na wa chu pi hin na nei thelo chule lo hin na nei thelo fruitful citizen hi thelo du heti hi kaga sei no me ki pau men inzo a hin sei banga chun India sunga he na la tu to a he bang equity he thei nai pon na ka sei dinga chun ti sei dam le kha ong zo achim elwale general ho elwale ST ho ki ka jong he akibange ke bangta ki treat de he ki thei lo hin je so minorities iti ting ST iti ting apu apa khang masang apa na education lampang hi hen lang ne le go lampang hi hen lang za healthcare lampang hi jong le ichen ge ham khana hi deficit anachi sa hi na hi cho uplift hin bol na dingang jo government in quotas za bol hi chi china ke sana hi minorities on general ho ki phazo lo lai hi in ele hi in sei kit wa le e ho ku ki te jong he minority ai hung phaki winna ele hi chung thwa hi pu hejang in hin hil chen pi wa minorities ho e ho ku ki ho din mun India sungai ho ku ki ho din mun tham khan sei chen pi wa masaprenin impact Kuki gender chunga ki pa tu ka sejin tu ta ting le equality chung changa hi I sei dinga hi le
how is equality defined by the constitution he had ngai constitution in piece am tel equality hi hitin the say ni equality before the law ti chipa hi het khan ngai na equality in terms of resources, in terms of opportunity ati lo he consider article 14 hi patan veleu hen equality ti pa hi law hin country khat chun kewai hom na nei hin hi chi kewai hom chun law hin koi hile pasal numei mi vai cha mi gan thei chu atum khan loading achunga chu equally dan chu ta de heti nei chipa hi het che ngai achu ti lo le equality hi define evolve khila le silanga Indian constitution article 14 na sei to hin ong ki ting le cha hi nam le nam ki kang het khel nam nom jin cha ki che sana article 14 na sei equality before the law ti na dan no ya chu mi o si ke bang hai anjua pu SEIKHOLEN an sei tan prime minister hen lang CM hen lang IS yong le ama chu opposition ji chu dan chun nang na position a le ne hi chi dan hin nang chu ki tang thelo ti na lo he dan chu it should be equally applied to every citizen chu hin achia hi invert dinga le zo chu nin do dan chu minority thu hong lu ne na Dr. Ambedkar he the father of the constitution drafting committee chu chairman ne hin ama hin anu musau ne he bang phatum ta chu minority ho lam kai khat nei ven ama chun thil sau ta namu in ichi hi tu tua hi ho iwang phat nau hi lam kai khanin vision sau ta na nei pa chi wang phat nau Kuki society a kichi san in saying iwang sit nau hi vision nei lam kai in nei po ne tunin kum nga zo a thil so ding mu khat chang in nei po lam kai hoi na chia hi boy we chia chu Dr. Ambedkar lam kai na hi constitution draft an bol wa hi ati jong le mi him hi ki bang lo cho aji chu independence mu masang ma pa na hi ha ta advanced society num ta ha ta backward class and cho asi cho zo sen mu ji wa chu ale equal in terms of resources in terms of opportunity cho chi jing dinga le advance ho chu advance hi jing dita chu langa backward ho chu tiong le ki tho do zo lo di aji chu ken BA ka chai thaya langa hon metric nga chai lo chite ne ke ba jing ding ki ti chu thei lo hi chia chu constitution drafting committee hon na vet o hi iti jong le hi chi hi equality hi in terms of resources, in terms of opportunity, in terms of privilege, sa chi ding ha le chun selanga mi khang to lo hi tiong long leng to lo de ti chu he lo chu he ji wa chu ipiha constitution no ya chu protection hi tam ta in a ball pu chu ai chia dinga chu Kuki te hi Indian government in ai het chu Kuki te hi tribe mai schedule tribe mai he na schedule tribe chi ti ting le there are certain criteria under which you become a tribes. Number one, shyness. Outside world to contact tha samja chu shyness khat nei. Dang jong chu tam ta men tu pi pe na chu shyness pa yong hi one criteria hin. Chu tia le wa hin Kuki te hi kilet sa tai pa wang wa hi constitution nen ho hi mi khang to lo ho hi te e categorize bol na achi chu e jong kit angai aji chu tu din mun hin status oi tham khan hung hoi jong le phat khat la chu chi na hin lang khip na hin lang economy hin lang social structure yong le we are very backward na tu cha na yong chu tribal mentality ha pu dan hi pi ha i thu sei la sa wen lang i chon dan jo siu yong hi mi khang to lo ho lung put i put na lai wa na chia chu tu na i sei do nom pe hi equality will never happen on this earth. Nowhere in the world equality will happen. Somehow equity may happen na equity chu thei ding what equality chu thei lo de no mai to pasal ake bangai ki ti chu thil ha sai cho na but
equal pa yong hi ja chu ka same thu kan pat pa chu how we define is very important chu equality chu resources are equality hi di hum opportunity are equal hi di hum rights are equal hi di hum chipang het khan ngai tun ai ho wang phat pi khat chun scheduled tribe min hi ji chun constitution and protection is that in the pivin ani na in mi ma sa ho chun hichi tabang tribe so ai ho tabang Kuki ho naga ho hi constitution protection ki pi lo le amo hi jo tiang le advance ma sa ho hin itiong le overrulable lu na achata de amo rights su khat chang hi pi ha apa chom pi lo de ti het ji wa chu constitutional rights tam ta isim pi chu tega khanin ga sai dingin khat velang manung hun ang ka seitan Manipur la hi population of thom cha yong le igam to phau lin aliens na mai le ho cha population tam wanga to phau hi Dr. Mark ngena sei bang 700 square mile bo to phau cho chi hi kinil na bai hil hi in acha hi tu lai ta hi isu me lo deu chu lei shin hi the world is about a fight for resource it's a fight for resource to hi igam wa hi hichi fight for resource ki panta ipetiung ki panam tele aza jana mo hin aji chu population hi khanga leisi ni khang lo leisi hi pathina sim bang banga uma ai banga population hi phat khana chu Manipur chu like 13 lakhs ho bo yo to a khulang pe pha taw chu achu ti le mi akhan khang ho chun leisi lo lo le leisi la khang talo mo khang ya hi cha chu resource chu a chu ki dal di hu chu ya chu Kuki ho thang pana tu ne ka tim na nom chu pathin ko me taw di helam kai pha Moses and Joshua to banga lam kai pha pathin ai pi lo wa le tu na resources jo siu hi insan wa de aji chu tu na ka lam kai tia Kuki min pana lam kai tho hin thang pana sei dinga chu Kuki min pat wanga Kuki pumpi ding lung thema put lo he achia hi government han lang phai cham mi ho jong lai hita min so chinam ho hi lam kai ki su nei po ve lam kai hang san nei po ti a hi min in noi si panoi hichi in noi si na wa khatna hi seiding in history jong I khel le leo hang san tan ancestral land ti win song mun te dai put win ka a khat lan ni in su phat win ikicha win ancestral land I khel ket win le mion so lo hi history jong hi okay sim tu va khel the history chu ti a min in noi si panu chu acha chu to I mean refugee tech ap chi chu koi bol ham dele we don't have a very good leaders ya chu tu ni igamu jong hi tang pana sei dinga chu ken kan se in mi bang kha chu khuneu cha mun te nei bol we chi jai khan to lo heti I'm seeing from the positive lens khuneu cha yong le igamu hi in a to phau hin hi chu khuneu cha chu khang hung chin tin cha la nau hi in nei de hung pung de khulen taung ling de ai wanga agam chu in a to phau sa phai ka ti kin na ahin isu mi lo diu chu tuna hi Indian constitution in protection a ball pi jiwa chu phai cham mi hon igam hi la pi thei lo ahin I ho hi very danger position ai mo ji chu buffer zone ai mo hi phai chama mai thei akai ho achung lang pe na isu pi na go ale phai cham hon gama du cha le ho direct hi chu achia hi ho hi step la dan politics jip na ni thip nga achu ti lo le constitutional protection is at nei jong le hen America khu to English te khu American hi pove native American nom win why now America khu English jeng ham Australia khu vevin indigenous native Australian ho to them cha di taw jo because people believe in population invasion tuna hi mi chingta cho gal mai thana ki kap to lo mai theu chu igamu in chan du hi pam tele thema hi amo in population invasion involved thema tu ni le lai hai boundary cheng hi ni le bu khat sa du on kho lo bi bu khat chu jing ting le kum khat jo tel bu ni hung bu thomung tel min an to pha ting le ma cha ki sei jo lo chu chia chu I boundary level I da la ba taung lang I dal yong hi gam ngai lu hi wa le boundary lang do ai ki khol di
boundary lang ki khol diu boundary lang education school hoi sip e koi do diu cha chu cha teo aji chu town dal ho jong oi model lo cha te education ya dal long omin na ani na chu ho sa ho jong tunin gamhu di ki ti ting le ahu ding hi mi pi mi pin gam ahu lo le na changa na din thei lo de cha chu ho sa in Kuki society song ho sa hon khut ga ho hi lungmong sela na chen sa zo ngai lungmong sela chen zo lo le tunia hi ipija hi khatlanin phai chama in so na ne diu chu to hi na ti jing ham min phai chama sa chu min ama on pot pa ta nei chula thinglanga building ka tuna hausan ki chauta ati ni le ka building ka da la ti chu ti ken ka bol gam do hi cho ta bang chu hausa zo si a phomoi ka tin bang nei la pi lang hausa ho igam hu na diwa chu anjo amin population a bol khum invasion a bol khum thei a hi ja chu a boundary level hi population hi koi ma hung lut be lo na chen di mangai hi chitinga chu khucha ga ho chu lungmonga hangsan ta a chen the ngai na hi chi chu tunin hausa hin civil society organization hin anni na thing noi mi ho ki san jong chi panila lo ba le equality hi Indian constitution in protect equal protection in the eyes of the law tin a say pi yong le min ito phating le sei di ke po tun example in Tripura veute Tripura minority la taw la amho lengam hi chla kai kata satan ka gachin ai Kuki ho ipau them ta ki bangin mai sal ka kidaven a khowa ka chiwin cha chun a culture pi ho ka ven lung set ta hin a museum ka ga chiwin le a museum a chen ho Kuki thu sim tam ta ki sunin aba museum na tong chu koi ham a museum chu thildang hi poi leng pa palace chu a palace museum a show ta chu cha na tong chu koi ong ai thing lang mi lo chula bengali ho jing chula ale assembly ku beta bengali hon pura lo chula tu ne a chu nam lam kai ka het ya sei ke phung ho ka ma ka sei nom chu na thi ni le Kuki nam pin ka kilet sa pi diun henam na thi ni le chipa hi Kuki nam lam kai hetia ki sei wanga he a phung le changa bo ki sabu hetia sei ding ba na hi ale tunin atha ben ki gelote tunin Mahatma Gandhi thin atu sima ki sei jingin Abraham Lincoln a thin a hing jinge tuna nam lam kai ke ti hon jong hi che ta bong lung put ta bong vision inei diu hi pathin mina ka tip naw ni hin asuti lo le our existence is under threat. We face existential threat. Nam pi boy ni le nang yong na hoi di lo di tiwang he sumil po ti ja chu equality hi tun khang dong ho e mai le hon equality ke ho neu chat ka to wen hoi tien to phawin equality na sei bla ik hop du he ti hong a sei du he hin su me lo di chu ho constitutional protection nei win nei jong le hen igamu hi patta a boundary jo si to phaw nga ya chu ti lo le igam chan du resource ichan new le ihin jo lo de ti chu ka ga sei no ki pa min he wan hin sei dan so constitution ai protect ilam kai ai protect lo ti na in na ki pa min aba na le se chunga hi CMT la pa na hi nu mei pusal 50% ki hi na le se chung population ki khat hi pasal ki khat hin nu mei a hi wanga decision making thule la a ki ho khom na ki vai po na hin 50-50 hikit po in na tunin ko ai ho ku kite din muna jong hi numain abol thei chan itabang ham eler tu lai ta society wa isu ho hi pasal ho se na delwa hi le hi theijing ham eler numai ho chan ge pan la unga yam ating ta le numai ho e ho ku kite society numai ho din mun hi hoi lai lai ki khela phan tem ti hi pi chongboi hangsing lung se tan hi se ka ki pa e lai muna tu sei thia ko umjen amasatan pathen ka thangwa en ani chana impact tibite ka ki pa pi na saram ka hung bole te ka sei nom chala simpi la pa na hi adam li yong so pathen in mihem pasal ana simin hi cha chun pasal pa hi ahin the lo ding achanga hi the lo te se cha nu me hi aki thopi ding le imajo se to ding tham ding ki thopi ding nop sa ne ki pa ne imajo se hi tong khom dinga pathen in se achu ti le e hon yong hi chi chu i het di wa hin hi nu me chun
อิบบางอาจูอิจาเตอิจิเตจูนำพอทิลพัลว่าบอลเดตีจูไอ้ปนหอกุกี้ society มองอาฮีsociety ว่าฮีขังลุยาปนาตู้ขังเฮตปนขังอลุยาลุยฮิจลายาจูเดมียองพะมีโยเสพนาพะอาตาเดอีมันจะนัดสัตยงหาโลฮิจลายาจูอาหารอภาอโลเดปัสสัลตัมเตไอโลว่าเดฮิตาบังอาจูโลบอลเตฮิเจจุนปัสสัลกิติฮีโลปิตานเกยโลหินตัวนี้มันกูคิดเตะเสโลวินก็มีโยเสยองหินปัสสัลอเดจินตัวเดอินฮอนกูคิดเตะหินเทียงเสนาเสดิงานุเมกิติฮีทุลาโลวาอีกวันนั้นตัวบอลอภัทเลตันตัวหินบ้านของมันหินละจีฮีฮอนโฟกัสที่จูนัสตานูเตปันมุนอโลนูเตฮีนูเตติเลนูเตเสนูเมเตติวเตนูเมเตฮีนัสตาอิดโลวาเฮเลมีนูจูอินสุงาจูภาษาเสนดิสิสันลาเทโลดินูเมตุกิโฮเบหินเทียงกันก็เสดิงาฮีคุกิสโซไซตี้อาฮีอินสุงาฮีปัทยินเฮเตจุนนูปาฮีอันนี้เนี่ยนูเมเสยองภาษาเสยองตาจกิลตัวปัตตะอินสุงอตอลเห็นฮีจุดที่จุนูเมทุลาโลกิติอินสุงอโลเลยนูเมตัวจกิบอลอโลนูเมฮัดโลนะอโลนูเมจูลาโลวานะอินสุงเนี่ยเทียงเส้นนินตาสลังขังทูทีปุ่นทะเกาดังอัศมินเฮตีก็เซโนมินอัตราเล็กกุกิสโซไซตี้อาเฮลโนมที่สุกาสมสูอภปุยตินไอปุ่นมาสังไลทหารนาโลอีบอลว่าไอโลเลยขังขัดดานสตาปัสสัลเจียงฮิตบังจะอีกเนปิวสูตุนวังขังฮักกิเฮลตันนัสตาตุไลขังอาเฮวันวันนี้สิจีน่าเทียบน่าอารมณ์สานอิมุโซเกนอีบอนึนหอนจงคุกิสโซไซตี้อาเฮนุเมเตดินมุนจงเฮนัสตาอิเซียมพันโอเกเฮลเดกติอีปนเซียมพันอะไรตันเฮอาเจจูนุเมกิติเฮอีพิฮัมกิโฮนักขัดอารมณ์ดิสิสันละนัดดิ้งขัดอารมณ์อีพัมขัดเตียงได้นุเมจับปังโนดอวินกิติเฮปัสสัลบอกจูนัสตาทุลาอมหินจิตบังหอยอิมันไลจันซีว่าบางเอโฮโซไซตี้อาเฮเอโคเอลเฮโลเลยถ้าขัดเสนา50-50เฮโลว่าจะเลยอีพิฮาฮันโตนะจงตาเลยมิโซนะจงอัตาเลยอีมาจากอีบอลดอกโลดิวเฮก็ตักสันเฮสติจนนูเตเฮอัลลัมขนาดกันเซจินเฮนี่ไอ้จง70กี่บาทเฮตาจนmy experience สัตย์ขัดก็เซโนมินนูไม่เลปัสซัลจงเฮนัสตันอินสุงานกโลนะมอปนันเลียนหุ่นกิสุโตอีพิฮากินกโตโลนะหุ่นเต็มกิเห็นนะบังขัดหุ่นมินอันนี้อิสโซไซตี้หุ่นนี้ปีบอลมันติดเลยอันนั้นไม่อัปสัลพัดโลนั่นไม่พัดโลอย่างสุดที่สุดมันก็ยังตะเลวเห็นอันนั้นไม่นู่นอีกก็บุญอันนกโลเตียงสุดเลยอันนั้นไม่นู่นอันนมเตะอัดาตายนั่นไม่ย้อนอัดาตาเขาตีนั่นไม่จนอีบอลอินอจุดทำตีก็อีมาสันไม่เห็นตั้มโลฮีไอ้น่าเจียนมโลโซภาษาลินโบนั่นกิเจตัวตีอย่างเลยเจียนมโลโซฮีเห็นนั่งอย่างเลยฮิตาสอัตุเลลเบสexample number 4นี่ขัดไอโลเลยฮิตาบังเอดิกไอโลว่าเลยอาสูนจานะอาจีโตรเซอร์บอลายตาโบโฮจิงโซอินาเซโลโซไอหินหูกิหูนั่นดิ่งอาเสียงไงนี่จะว่าตาบังสุอิสโซไซตี้อีกาสมุหินนัสตาอีพิฮาอาเจียงเทโลอาทิสังอาสรูบุสกิปะอินลังอากิเลกิในหินฮิซิโฮสันยองสอากาโกเตียงหมดเลยนเมเตอนมตะโปอมาตาเฮมันยองกิเลโลเตเฮติโฮตะบังนัสตาเฮติโฮตะบังนเมฮิมูเนวนะอดีเตอนเมฮิทุละโลอากิโกยนะไลตาฮีไลตาจีอาเฮอิสโซไซตี้ยองเฮอลังขัดนะอาวาดขัดอมจีอาจูถ้าขัดเจนะอิทาปุขมเนี่ยไม่ปัสลินปุขมเนี่ยป่ะจะคิดปุขมเทโลอย่าให้อิสโซไซตี้ยองเฮฮาร์ดโจโลเฮตียองกะเกเลนจุดที่จนdecision อารมณ์เลยไอฮอนกูกินปีเห็นหลังหอยลายเฮยองเลยนูเตเฮยาวเสือตินอารมณ์เลยเขาส่งเบียงส่งเฮยองเลยนูเตยองเฮตบังเห็นกูบุตินนูเตยองลำกายเฮนังอีปียองเลยไอปีฮะconstitution ไอโลว่าเลยอีพิมขัดกิโลนะฮัมไอโลเลยอีพิมขัดนี่อามาห้องเราสัตว์ตินตัวก็เสียนมเป็นแต่สุกุกีอินปีเจงอย่างนเมเตฮีนัสตินปันมุนเปียวติของก็เสียนมนี่อีปีนติเลยอินเดียของดิโมคราซีเลียนหินแต่เลยที่ตะบังอินเดียสุงไอเซียนที่ตีของเกลโตตินอินทรากันดีบน prime minister ของมิเทใช่ไหมจุดที่เลยนูเตยองอาคังตัวป้าเตนอบอลโจโลนูเตนอีบอลานบอลสอง
na chi ngam lo nu te na so lo la alo le chi ho chu underground ho te chapang ho to ki mo to te pa te chu ki chau chu da nu te chi ho te ki chi na alo ki kap to na sana e sa ta um ki chi chu da ki ti ho ta bang chu pa te chi thi lo na a chu nu te me thal la bon i se thi le ibola society a chu izat ni nam phat na dinga chu ibola nu ten pan mun ke da thei lo ham ti ye chun nu te chu hung ke pat na chu in sunga chu mi pa ki ti chun mi nu chu adok sanga alol amarai a helol I pam a bol ding nu me a bol thei pi mam ti a bol sa lo nam thaba alo wa le me thei pa wa a helol da chu ne ma thula alo wa ko ya le society khang do to lo de heti ka sei no min chu ti chun MISAO se lampi jo se he nu te he na sata panmun ipi di in sunga jong ji a su nu ten jong sa ka ga se nom he I het lo ji wa ina mu lo ji wa angai da na I society hi ge lo hitan nu te ho hi naw e thi di se jong he ta pon tu lai khangin bang hi ta bang su pasal to jo lo jo se nu me len ta na to service lang hi lang ipi lang jong de pasal sanga in sunga khanto na development hen lang ipi le education lang na sa te ho kha nu te na sata ta hung zom do tan chi ki pa pin chi ejun nu te he son le han ipi ha na sate ni I society hung khang to te ti ka sei nom hin ata le custom jong ki ti hi a phalang hi ipu pa ten ana sim hin alo le im dan ki ti hi ana sim hin tu khang a yong hi lai khang zo to tu khang hi ki bang lo hi ta ye chun tu khang hi khanto na ipi ha phát hi ta yesu mi chan gamdang chan jong veo hitin nu te dingin na sata in hi chi society ba jong panmun ho hi na sata I hel diu ti chu ipi ha dan ini ho jong hel thei aphalai lai pathin ki pa na ding pathin ho to Christian te in I ho to ki to hi eta hon dan jong isem diu hi ka dein cha abana chun nu te ho hi IMISAO se a kho na zo se IMISAO se na ho ne so le hin alo le nu te ho hi alo le choi che ta pang nei man wa na no na wa nei bo lo hin si bang hi anom pon chu ti nu te hi na khana nu te jong decision ladin jong ata le kilol na ipiha thilpha le thil se le nu te jong het sa utin nu mei chapang ho no do wo ta aji nu yong no do the alo ha sa ong ke kham ne mei chapang thula thei lo no do ki ti ho ta society wa mang lawang ti hi ka sei nom pen hin hi ki pa min happy ni hin hil chen zo ka ki pa in nu me sei ho to ilo kol ho to tribal ho ki ba thei lo bang hin nu me to pasal jong ki bang thei pon na chu ti ting le limited to anatomy ta asa ki sep dan he lo wala physically abo ki hi in stay lo wa dang se cho ki ba thei na zo se ki ba sa o hitin nidanga aphalo imu wa zone nu mai pasal thum noin themphat gi dom sang le an ti chu the world is run by ideas not by muscles si hi tu khanga issue min lo du he phat kha chuni pu pa khanga chun muscle nei te pasal tam nei te chumin an ki cha he na tu khanga hi leishi chung hi masala kiran hi pon ideas a kiran he intellect idea achuti ale ideas hi ko na tam nei zo pasal len tam nyam ti pa chu le khan dau tin na isu min lo diu chu Manipur la exam result event na hele pass percentage performance no mai hoi zo he achuti ale which means ideas am hon nei je mit tin na ya chu e ho Kuki society sunga Petraki hi e ho society ki hui pan van no ya thang pe Petraki hi umai in even Bible la yong he numai la pasal sim lawati ni ki sai pen numai to chapang sorry numai to pasal numai to chapang sim lawa na ki ti pen chapang to numai hi discriminate na ki bol pen na ahin pathen tu sai hon jong isu mil lo du hi idei lai pa hi ai ma dei dan interpret ki bol vin idei lo lai pa pa hi ding bom i koi ki devin hi chi ho wang hi ai thei la ki bol da la ka ti contextualizing gospel itivin nan chu numai lukhu pa chu Corinthian khanga chu Polin numai lukhu chu ha focus hen tu khanga ngai poi ticket vin ale hoin kai event na le numai tam zo chu
van ka mai ong na mai tam zo mai the van ka mai no mai pasal wang ji khan lo de na ai le no mai atam zo huin ka he adikan event na le no mai pang thei mong lo bible le phal poi ticket ale contextualize bol thei lam chong chu na chong chu contextualize bol a phai lo ham aji chu ani na in Indian Indian Constitution India in Parliament has 33% to numai ading a reservation ki bola hele, which means numai ho potential to recognize ki bol piti na he. Iho society a he khusung ki vai hom na khusung population event na numai tamai wa ki vai hom na numai village authority numai pang lo cho. Ale numai chung chang chu pasal ho chi sei jeng deu ham. Isu min lo deu chu numai nat khu izanin ka he tiang len i hon experience lo menstruation khu izan agan theimam ti hu izanin aha thu se yong la ai hon I het to amon experience on ki bang lo he chia chu administration governance a hi numai ho yong hi society ba hi piha include hi sa pano ngai le se chung hi ki khel hin a ki khel dung zu ya hi ho yong ki khel lo ba le anjo equality chu za se yong leng backward hi now chu langa chi umum jing de na hin kho schedule try mai nom ham ke ang chun ST status ong hela do ta lewan ka ti cha ni chu pia thasit na neu chu chapang hon ong thasit na neu chu ken ST kota ka ne yen hichi percent hiza chu hichi percentage mo jo hyang hiza bo ka mu jong le admission ka mu de service ka mu de hichi mentality pa chun chapang ho thasit cha chu ka kyam bo lo chi percentage ka mu lo le ka chan lo de ti pa hi nei the nong le kyam bol di chu amo thu chu patina tuman se mai ho thu hoi ma sim hi lo chu iki hambol na paul sam he chia chu hichi ehon kile sapi ta schedule type ti hi mi pha lal na ne ya chu tunin ai ho hi pathinin mi ho sang la sam ding ai sim poi ku kite jong pathin lung se nen tua na sata min ai o chan naw hi ku kite hi manipur sunga IS tam pi jong ne ben IPS tam pi jong ne governance lang hin administration bon na not tu we criminal no ka ong sim the tai ti ho kisan nang min na sa tai challenge tu lai ta hi issue min lo di khang dong ho min ito ape lai tai hoi lai angle jo sa ito ape he issue min lo di min na to pe le lung hang hin ipija chuna ki mo sen ji social media apa chom lo ding min ito pe le issue min lo di ama sanga ke ti ke ngai ei zo ni to pe la ma nung ke ti ke ngai cho to min to pe lai ta hin ai bang min i to pe je ape je chu amalam zo chi di hin yo zo ai nung chi ku be ta wang se dan cha chu tunin nu te ho hi ke wang chun respect ka bol he tunia he sang pa se de ka nu hi ke neu cha ka ka pa thin ka nu ja hi chan ka pha hin ka nu anum lo le chan ka pha lo le chu mi nu zo se empower bol le han I khang next future generation Kuki society hoi ding he achia chu tunin wang sit ta cha mo hi use I bolo chu English are use kiti hu mel chi ute use mai ding ai deu chu thil kha chu na use na dei lo pha na pai chu na sitting ba mai deu chu na mai ho police ho hunga operation ham pyam ba ong mal le nu mai ho hung leng do bo ta front line ai din sa ba ki hong da di hi pha len ho anum do we ki ti chi pi ki bon ham ka he the hi cha chu ki hong na yong mo a voice za pi ding a choice ong he mo ong respect bol pi ding hi chi chu om lo lai sia I ho hi mi nong ai om deu he tunin I customer bon e khel te ka ti poi na khan to na dung ju ya chu I ho evolve in I ho I custom nong evolve ngai pathen pan sim dila pa na chu Kuki ke custom ding chi ding ta se lai poi these are all social construct ile a change dung ja chu contextualize boarding chi dung ja chu khel pha ta lo ham custom ho sa ke vai pu na ti ho jo se hi a change dung ja hui nun dung ja hei to lo wa le antenna khu na hei to lo wa le signal mat lo chu tu na ho chi dung ja ke hei to lo signal mat lo wa le an ve ben next generation le I ba tha hil di ke man zo engkol ke ba ka nom chai le discrimination against women hi pasal se bol lo he numei zong mi nu zong bol hi na in sunga jang nang numei nang kithimin nang numei nang konga hen kiti hi na hi alang khana mi nu zong mo ai mo de hi pon CMT la pa na brainwash ai na ki bol society level la ke se CMT la pa brainwash ai na ki bol hi in hi tu tha a khang tha te hon he diu zo
in sungai chai naw jong le hi si ese abo se jong ta alo de discrimination against women jong in lumen jong abol do eti ka sei ka et no hi in cha het sa the dinga ka te khat long chana ka sei ngong them cha khat ka ha pe tu la ya tu aso custom alo la ipihiti ta bang hin nu te ong law sau te ti hin na thagaw la nga jong lai them phat ka hap no men thagaw la nga jong ga be taw tu a he cha te ho nu me ho yong hin pungtul je na bible sim ho abang khat kun se so bible ka sim ho chapang ho nuwa ho kheu pi so ada ama ho han ipsm te ka he pasal ho sim chai la mi pastor missionary alon mi sponsor je on pastor a het lut je no me bible ke sim ho sim da ke sim nom na lom to a he ho wang he ipa ama tha ding ta bang lung neu na khat na thagaw mi hi wang so pathen na tong dinga bible ka sim de he tiu so abang so i society ba i khen so na ho lang sana yong pastor yong so me yong so pastor yong na so khat la niam to ipa nazaret ki te ho nga pi so na to kbc dunga kim vai phe ki te ho na ana so a he wanga so hi cha he ga gel de ipiti da ha satta thil e ho hin nu me hi pastor thelo da na reverend hi thelo da na i koi dan wa hi ipa ke lungela men no ase ke lungel se yong hi pon pathinin wan ga ma chu nu me se pasal se su wan gam kai dan alo la lu khu chu pasal se na san the dan nu me pasal chu ta asalanga bon aki khena le ki lung hanga thagaw langa chu pathinin e se mo chu nu me yong chu pasal to ki banga alo le pakai hedinga van gam chu la lu khu a bol the ho ato dung yu chi la lu ki san de loi chun me yong a san da dan ipji a hi le tu a hi ibol la pastor reben ki te ho title ki te ho hi bible sai hen lang yong i pham khana nam lu i pham khana nam lu ka la lang daspina la lu yong ki ta chu nung zon yong min ti je chun ta salang se hi lo wa thagaw la nga yong hi chi hi apan mun la ti ho hi ei le nang ki la the lo hi hi ti ta bang ho he awareness pastor ho mama reven pastor ho mama nam bible thu adi ta su athang sak nga hi ti hi nu me chu pastor the lo de hi bible hoi lai mam ti hil chen ho na a hi the ya yong da i pa ai the lo chu ki mu yong ki mu pon thakhat hin thagaw la nga chu ti nu me ho yong na sata pastor tu a ho athang pathin thu se ho yong hin chi ho hi se ji lo ka ti hi aje so ase lo je wa so ama ho na se lo je so e ho hin chi na thang pi khat na nu me hi ho langa ki noi se na hello alo ki vet neu na ti da pastor ho lo le christian hon bol sa di po yong ka tingam pon hi yong le nu me pasal tha khat hi thagaw langa di a so nu me hon yong na sata pan mun ala the he ti hi ka se no mi ki pa min happiness se dan so bible sim ho hi pasal ho hele pastor gamtin dang ade de tu thenu me hi limited to missionary tabanga umina ho society ahin anu me hi ja to pathena to no ma tong thelo pathen ba ama lawale bola mi he me hon ma adiwam ti to hi na ki pa min abana tu pu SEIKHOLEN ko ma ken do nom cha hile equality hi tu contemporary word to idin mun wa hin itabangam ai lawale rule of law hi nang ma viewers ho ding atem khan hin explain pi bo na question account lut masangin to anu mai thanei na thu iga seu cho women empowerment hi how women's maintain si question khat kapun no men phamtila women empowerment manghil no mai tampi omen keima ka professional jong ka na hi ala ajinun aji pa ke sa hin boldan ai wa chu issue kan ki siam tao cross examination kan ki bol tao sul hearing kan bol to sakhi kan lawala nu mai mona tam zo na hin na chi ai how we maintain women's maintain women empowerment yung question ma khat hin sule ani na pusal pa advocate council ka hiya nu mai nu te to kai khatwa chiwa kaki bol to ba pusal pa ka hina case ka zole numei council ka hina case ka zo hi percentage ka khu ni nei le pusal council ka hina ka zo tam zon case hina chi hi la chun something women's misuse women empowerment ka tinu min number 1 number 2 how to I become a saving
chi hi ipiha ho thua isevin ordination umthei lo ti hi chi we have different denomination lo sin doctrine nei lo ke hin a doctrine in apom lo ja jong chu anei sa lo yong hi mai thein sin that is not my jurisdiction ka ha sei nom pon ti chu hi chen chun nga ka ting chu le women empowerment hi ka ga sei nom ki la la how we treat ti hi ka sei nom min ipiam ti ala ke family hi ka ga ave nei la ka u chawa ka ga sei nom chu ala pathin phat thei bon jalin mi gu ka hevin pusal li ka hevin numei ni ka hevin numei te ni jong pusal thum he graduate ka chai yo kevin na ke achela dang nan the jong le graduate noi ko umpo ewa pusal pa zo he khat pa zo he metric pass me hin pham tela na na to wa ji hin na si pe hi chun aban sim thei ta po hi ti chun omen ti chu ele chun equal treatment hin ko in sunga cho ti a chu e ho patriarchal concept pa hi nge healthy hin vanule se thung uma chu kuki te adinga chi ta pathiran pi thawang zo hi pon I concept pa hi helo wang zo angai nan a hin mi him khat kiti identity improvable hin nang koine him ama chu kui ham amaute chu kui ham pham ti chu chi chu hin chi a chu Indian constitution a jong flexible portion rigid portion ajo ka sei banga chu Indian ko ki vai pu na hi a hoi ta lowa hi ale health theina pa hi article 368 na ki sim phaji cho e wa chu ajo right to equality ti fundamental rights si khat pa hi chi pa he lo bis o ma yong le standing committee ki forming phami khana right to property mi ho sa tampi politician anja khir pa ala do ta so na hi ti ho ta bang chu hin chi ho chu chi belongingness pa chu ho identity pa wang chu ki koi nga yin chi ki koi pa je wa chu masanga ipiham kap ke u chi te ka hivin hi chi te ke hivin hi chi kun te ka hivin khuti khati ki tia nu mai sot nem wang chu kyong ka dei pon jinam ti ala nu mai sot nem ding hilovin nu mai hila pusel hila equal treatment pi a profession athanup na lama chi sa chi chu hin chi concept wanga I khial pha noi tai di chu ka sei no a hin ka first ka hung pa khatlen women should think how we use women empowerment ti wang chu question mark ka koi nom na lai jinam ti ale domestic violence against women so le ti se chu hi talawa crimes sexual crime hung tam wal be se phana pokso hung ki form ki ta na pokso case jong hi thumwel ka tu in ka tu na hi khat hi numai nun de ba na ki sim thu cho 18 thin na dinga chu na ti ho ta bang chu le ti chu khare ta na case khanai piti ki tam chela numai nu hin ga gi sei le double standard na bor cho do ma jong na nei affairs jong nei chon set pi na jong na nei home pi numai pusal ten hung kinata ke sharing kan bol phatwa hi ti ho ta bang jong hin chi a chu women empowerment ka support lo na hi pon how women use women empowerment ti chu question kan bol hen tu ka question na chung lu lang rule of law ki ti hi ipiham dan khat chu ma hi le dan pa hi miu se line khana ki bang chana chi ding yam ta chu achi thelo phat la tun government in awai hom na hin opposition hoin rule of law om ta poi ki vai po na du da ti hu pham cha la mi khanin alin pa ama thu bo se jun mi dang thu chi ta pon chula danang we bi se to ama hi na pa sei jing in nei la chi pa ji a chu rule of law om ta poi tia opposition hon aka la social CSO hon an sei yu chi ho ji ko hin chi chun rule of law om lo pha lein tam ta la mi him te hi line khana ki pa na lang dan pa hi hoi ta na chi ta poi ti phot chit na hin rule of law hom lo pha la hin chula rule of law ki ti pi ham ti ale equality right to equality hi e ho tu society state ki vai pu dano kuki te ki vai pu dana he rule of law umam ti ala ke question ai ki dong di lawang chung no khati hin there is no rule of law maintained by state government no rule of law maintained by CSO kati no men zinam ti ala uniformity agan thei pa jong aha asa pa jong chule alin pa jong aho sa pa jong mi hat mo pa jong chu uniformity ta
organize law thelo la rule of law law hin to state government no maintain ki boldan i society maintain I boldan no I thing no mi ho wai hop dan chule CSO wai hop dan chule ik wai hop dan rule of law ni la hin just right rule of law law la right to equality your contemporary ki ha sei pa hi I maintain politika sei no men number 2 acho rule of law hi han itiale ipiti dham tala state na organ jo se department jo se hin regulate a boldano control ipam agivai hom dan control bol ngai to control talo hin state government ki vai puran banala boy khat din muni na umin chi chun arbitrary rule of law talowa right to equality hi I maintain politiki he na jpm arbitrary power choice nei impartiality ki thei cho ta bon phala ru lo hi talo hin a lo ji chun cho ipija thei lom tale mi him khanin a limit kalwala thu an sei a limit kalwala na anto a limit kalwala power misuse and ball ehon corruption ti vinela sumne gu hobo corruption in isevin corruption ki ti power corrupt hin bol hoi money corrupt sanga ho zo hin to ai manipula I politician ho chole I thing no mi lam kai ho I CSO lam kai ho in a bol power corrupt hin ipiam ti ala power corrupt a hibang ta power mong talo power pa misuse a bol hin chi chu la chun rule of law is not maintained ki ti pa chu hung leng do jin chi chun tunia ka sei nom chu hi ala women empowerment maintain bol na ding hi han lang chule ngamnoi mi ho chule CSO ho in avai hom na wa hijong hi han lang elected ho hi han lang hobung lam kai ho hijong le ipiha rule of law hoi ta maintain bol ngai tel equality maintain bol ngai tunia jo hobung ki vai po na jo se di hi di pon hobung lam kai hon anna ja hi an he hil hi vin lang hobung sunga jong hobung lam kai phalo ta cho pastor phalo ta chule ho hin mi phalo itiwa le MLA elected in a ho MP ho MDC bo mi phalo ai gelo cho cha chu kulpi jang ki pi nom lo na abong kan le hen ewanga amanu ma ha aphat na ta jong kit in compare le hobung lam ka sa phat no jong tampi cho ai wanga chu chiwa ka a cheinom cho le hobung lam kai ho jong hi aphajo ke jong hi pon hobung lam kai khat hiya mi khat in sung khat phat na sanga asit na gel jing ipiam khat le hovile ipiam ke chi posu ka kai theina ding ta lampi ki sem jing ti tapong le kaida khaleng ka kaida kha de hi amau in ko ipiam khat til atia amau su jing wa lo hin pastor jong hobung lam kai jong chi a chu cho ipia the ham tel rule of law lo ji hin pem tel right to equality to le belongingness uniformity pa chu a limit an khokal pha le hot bang the hi tu ni in women empowerment chung chang hi han lang gam nui ki vai hom na hi han lang CSO han lang hobung han lang MLA elected in a ho MDC han lang MP han lang AP chu ta yong le rule of law maintain I bol thei pha le contemporary wola hi thei mi khat right citizen hi thei ba du hi ju ka sei no men chule ST tivin tu ne khang tha ho mainly khang tha ko ma ka sei nom choila scheduled tribe ikili sa pivin chi permanent jong hidi lo hin hoi tai va naila kumsom se le governor in report athot to le president ko ma chi te chu chinam te chi society te chu adin muno ki ve a jom theina live hom elwala a status chu upgrade bol he taw ta ki ve hin tas tunia khang tha ko ka senom choila lekha isimna wa jong ithe sivin ipiam ST ki mo na PG ngoven chule ipi bona ST ki mo na pi chikine people tin ipiam tile kumsom zo pa na kinap na pa chu thung lo la ya kumsom pa chung thinga chi report dung zu ya chu am ho hi din mun chan ga the tai ti chu hung ki mo khel zero ki la de hin ipiam tale mihim khan he thil he som chanding de yala som nga tup masa na ngayin ta chu som dating it igela som it mala khat jong na mu jo lo mai the na khat ham niam na mu mai the chi chu hin cha itu mulit sautin ST hi ja thase na ti pa yong he le le han phadam ti chu ka sei no me ki pa min hewa indona se jo ga commented dileng nu me ho hi
iti kum lai ham sem ti la pa ka se bang ju ben was ne ki ira yong hi ta bang ham ta ga la rule di ta ga la thai ding ong so awareness ki ne lo ignorance tam pita on na lai hi na khonunga jong heti feminism hi lo wale women empowerment a jong hi bo hel tam pita hum na lai e ho dinga ade da ku ki te da thil tha ta bang a hi na sting le chu ka mom hintin aban tin le pu in hejang koma ka hindo num chu hele erosion of culture elo wale minorities so he democracy a he abang bang ting le democracy so phana nei bang a hin demerit hum ji na e ho main ade da ku ki te minority tha ji wa chun e culture wona sei ma tripura na chia na to da ma e culture ro hi extinction hi lo wale threaten hi am chong chun hin sei even ting le tu to ko ta za imu wa hi status hi 1970 la pa na hi ki khial na umam elo le ho hi general ho hi pha na du hi nai tam hi lo gam han la ti tem pa hin chin go must penin cho question a kong lut masang chun anjo chun numei hon empowerment among khil we ati chu let's not generalize katinomen na chichu empowerment hi pon abuse of rights ahin na empowerment iti ting le women empowerment kiti pasal ho subduce bol ti na hi poi chi hi kichi sanin khat pasal hon jong chele numei hon jong an heaven lang women empowerment ti ting le pasal pa ini sok sa di ti na hi poi na equal rights equal opportunity same voice same choice nei ti ti na hi poi na ya chu numei tam tan jong pasal ho sa numei ho jong na le ki cha ji bin cho ho jong hi head team ja mangai my culture is my identity tuna hi kamin hi my identity tunin culture kiti hi it's not necessarily the custom jong chu khat hi na culture hi trong phat zo le na identity zo trong phat zo ting long boy ditas a hi danin khang to i ke savin icha teo apu min ila savin ai wang a cho mai ko ve ke wang chu theng pa kan nup lo ka chapa hu ka pa min khai za tong wang len khat lani in denni sauti aja sauti allies ko I don't want that apu min la hin apu min tong wang len ta ki ko ding hi tong wang len MISAO ke koi li chu identity he na tunin akhat na hi two generation ho hin i culture kha chang ha tapoi i custom kha chang ha tapoi numai hon chang a sep thei tapoi numai hon tui thal thei tapoi na chu ta ting le pasal hon jong pasal hanang numai jong lek bengkong ki sa thei ta lo cho puchaung ki sa thei gam ta lo chala what we take pride in saying that I'm educated, I completed my master. I don't think that's a complete education. Adi nan tun Manipur lang ibolta na din patin lung sen nin iwang pavin cities ho na service evolving itsa teo iko apingin iko kawin ken Bangalore sa ni black day niya tu say sa no strongly ta ka say chu tunin tu tam ta sei po ti a thi ho na ngai lut wa le maintain your culture maintain your identity kati tu in khang to ki sawi in sunga English pau I tho in cha ten ai mi pau he ta poi ani na in api min ila sa win school a chi teng le min a ko teng la a ha sai ti win a hi min za chom bi ko sa win number 1 a min jong ai mi min ta lo a pau thong ai pau ta lo chilaya chu helaya chu identity to maintain din tio tuna kamin jong jam khujang MISAO hin khu ai dan tu khang khu hi khang to poi khu zau ho hi bia za cha na me tin khu yong ile tha bin a za na mi min ho poi la ki din so hi za cha pi lo ding hi I min jong khu zau khu sa te yu chula bi ja chu za cha pi on ka phung min jong ka za cha pi lo ngai ani nan ka pau ka za cha pi lo ngai English pau ka tho man za khang to chu ma nei ge lo English su mi zo sen tho na ve ta na
cha chu tu na hi sei do no mu chu hei lai mun lang khopi jong le mi jo sin I pau hi gel khau tin iminu jong hi ding bong ki ko tin chu ta ting le cha teo jong chon dan ho hi lo ti tun khat vei kuis ka bol win chapong ho ka ma tol thi hi pi ham ta ka se le mun thi ki la tol thi khoi tin culture khagam ta lo cho na tu lai nu mai ha pun khon thei gam ta lo cho so tua nu te ho pun khon thei hoi hung thi gam se nang le hoi lai sai pi khup ki la du hoi lai kham tang ki la du tua bengkong pucha longkai sa thei jo siung thi gam le hoi lai ki la du ham ajo zan ki le sai ong len identity ki chai cho ajo a sai banga na identity ki chai ting le I don't think our existence has meaning na cha chu identity bang importance pi ngai jin khan to na to e hong chi khom ngai ei ma culture jong custom hen lang ya identity ho jo se hi gel kho tin chi khom jing ti ti chu ka tim na ki pa min he o to na se na to ka nom cho pon khon chang se ki ti ho elo za za ki ti ho khangin long po hi na masang lai to pon ki khon wa adi ki nei lo hin tu lai bazar min economy pi pi tam pe ta min to hin e ho bang hin IPT हम कंप्यूटर हम थोड़ा में इन कितला में थे लो दे हिं तबांगा जन चांग से भोंग तो दरकार ना कल्चर आइडेंटिटी हिं अही बांगा जो अखंग तो दुंग जाए हिं इन जो अखंग तो ची खम गाय गति ले चुए कंप्यूटर ये साच कंप्यूटर थे में ना अले तो आकिन हाथा का से जो खर वे कपूरा दे तम तन ए नी लविन क गुतो या क चांग की चो ती खुई हा बोलो जो थंग नंग पोन साई पी खु मफलर ती हो हे या ए हो numai ho hi khon sa win lang hi leo chun amon income nei chela ipija dili a machine ga sim sa wa machine ga sim sa hoi je me te wa kolo su mi pi wa ma culture ma na chu sum ga pi wa mi ho sa ong chi chu ken ga sei nei akhang to hi tai computer e si tai tia mi o si chun pon khon chu inga awa le ale hi chi pon o chu mi lang an khon den pi ni le sumwa chu mi ho sa di thi chu hon ki chau chu chu ken ka sei nai nu mai ho chun pun khong the han lang to moflar ho ang hu theng pa sei denga muthana ka chei ta e sa machine in asim moflar e ki pi la ka ki pa lo chu chia chu ade sa to gamdang ho ve taw boru gamma ga chi taw gamdang apana anam pun ho hong ki pulu ko hal hau chu nu pi ho khum mai thai ho khum pon khon sa wen ten amo dinga chu employment opportunities la why should we always go for government job it's all employment opportunities la so chu ki sim ngai chu igam wa thei tam ta so the mun dang thei bo I du yeng ta bang chu cha chu tunin numai ho to handicraft tam chu lai pia gam dang thil cho why do we all go for plastic utensil and all go ho mong chau tin chong hi khal he yang man thei na mi ho hin company ho sim mong I deu chu so khi hon sim do tin le hen igu toi chu min ei cho pi cho to igu toi ai chang ki cho tho chu na money choi ho ki ka la circulate ni ding po do lo di tin cho chi chu le income economy chu hoi di economy hoi lo lai sa adang do so hoi jo lo di cho that number one when our girls do that we are patronizing our culture and identity at the same time it is chun employment opportunity sim cho computer team hi min ka ti lo pi cha chu khan to ai mai kha chi kho mangai ka ti nei na tu lai phat ki hom dan ka vet na le athwa para school tuition ti tama ta I identity hi phat te ai ho en concern ta phat ta gutta amo monga khang to dung ja mo cha sa lo gutta I protect lo wa le mang ding dana ahum do ta hin na tu ke pau min tunin kho right to equality tung changai ke holim na mi tam pitan wa het vedu ka ta sanin tunin khwa hi hi tok song ki bolna hi dangno na dinga a hin sponsor ro hin tuite hi na mo chong ki pa thu ki sein dukan dungai mu jong lep adang dang sa hin tui hi e ho ai mi ho brand hi ana cho pi hitin tunin khwa impact tv viewers zo si ka jan da salam ka hin pe in na bon wa na phat chom che de min jong ka ta sane mang phaute